Dobrodošli, moje ime je Dragoslav i danas imam nešto mnogo bitno da vam pokažem. Nešto što može napraviti veliku promjenu na bolje u vašem životu i poslovanju. Prava revolucija u komunikaciji. Prvi put na našim prostorima. Nešto što se pojavljuje jednom u 15 godina. Može da masivno pomogne u promociji samog sebe, biznisa, firme, kompanije, za potrebe brandinga, raznih organizacija, političkih partija i svugde gde ima potrebe za brzim i konkretnim kontaktom sa stotinama i hiljadama ljudi u isto vreme. Evo da izdvojim jednu stvar. Svi oni koji imaju iskustvo u reklami ili su barem malo istraživali temu posete web sajtu ili prodavnice, znaju koliko je teško i veliki problem kako dovesti ponovo posetioca u svoj lokal, na svoj sajt, da prvi put nešto kupi ili da postane stalni kupac. Iskustva kažu da je često potrebno i do 12 puta da osoba čuje, vidi ili dođe i da se onda usudi da kupi ili ono šta se želi od nje. Kako privoleti tog nekog da 12 puta misli o vašoj ponudi i konačno shvati neke stvari? Sa poznatim načinima do sada imamo problem. E-mail, SMS, plaćene reklame, remarketing, pisanje sadržaja, društvene mreže. Sve to ili veoma komplikovano, ili se traži svakodnevan rad, dobijaju se spori ili loši rezultati, ili je jednostavno skupo. I zato su nekoliko najvećih firmi iz Amerike, koje su vama veoma poznate, koje ću vam ja otkriti, a među njima i Facebook, one su osmislile i pustile u rad jedan najnoviji i najdjelotvorniji način do sada za uspešnu komunikaciju sa ljudima, koji daje bolje rezultate i do 10 puta nego do sada. I ta tehnologija je konačno i nama ovde dostupna. To je ono što želim da vam pokažem, tako da i vi kao i Facebook počnete da koristite ovu novu tehnologiju pre svih. U pitanju je sistem koji omogućava slanje masovnih, legalnih obaveštenja koje ne mogu da se propuste ili ne uoče. Podržano je slanje i za čak preko 100.000 ljudi u isto vreme. Funkcioniše i na računarima, i na tabletima, i na mobilnim telefonima. Vidite, ovo definitivno nije informacija za svakoga i zato ne može da bude sve javno pojašnjeno. Evo šta da uradite. Kliknite na dugme ispod ovog videa, želim da otkrijem moje info i upišite vašu e-mail adresu u boks ispod. I dobit ćete 2 video zapisa od mene. U prvom od nekih 12 minuta su dodatne informacije i primjeri, a u drugom ću vam pokazati uživo kako se šalju i primaju te poruke. Još jednom da ponovim. Ovako nešto se pojavljuje jednom u 15 godina. Nemojte sada propustiti ni zakasniti. Nije u pitanju ni slanje e-mailova, ni slanje SMS-ova, ni Messenger, ni društvene mreže, nego nešto novo, revolucionarno, što je trenutno poznato samo naprednim programerima. A ovo vam garantujem, ovo će se početi masivno koristiti od ove godine pa nadalje. Ovaj način komunikacije definitivno postaje nova, standardna vrsta obaveštavanja, koja ostaje dugo sa nama. Zato popunite formular ispod i čujemo se za minut, 2.